prispel na novo lokacijo, da vam pokažem mojo sobico. Tukaj imam tole misco, kar je super, to pogled na ulico. Čisto v centru sem, no, tako da to je fino. Lejte, zdaj da vam pa pokažem sobo. Evo, tako, lejte, to je fino, hladilnik, da imaš mrzlo za pit. No, to je drugače soba za 3, ne. Jaz bom sam, bom pač na teli zakonski spal, imam jaz rad, da je na velikem, na taki postelji jaz težko spim. Lejte, kopalnica ogromna, sicer niti sploh ne vidim potrebe, da bi mogla tukšna biti, ampak če pa je fino, ne maram unih kopalnic, ki se še obrniti ne moreš. No, zdaj pa vi meni napište v komentar, kaj mislite, koliko tole stane na dan in to z zajtrkom. Napište, me zanima, kaj mislite. Dobro jutro. Evo, to je zajtrk. Fantastično. Evo, tudi lokacija je odlična, takole sediš na ulici, piješ kavico, malo opazuješ ljudi, gore v zadju. A je lahko kaj lepšega? Jaz raj tlele sedim na ulici, ki pa nekje v Berlinu na ulici. Kaj pa vi? Dajte tu napisati v komentar.